Biblioteka Dimitrije Tucović je organizovala letnju dečiju radionicu Zaigraj, zapevaj, da vidimo dakle si, tokom avgusta 2019. godine, ponedeljkom i sredom u 11 časova. A završnica je obuhvatala priredbu Žen se mile dok si lep, kojom su učesnici radionice predstavili svadbene običaje našeg okruga. Radionicu je osmislila i realizovala studentkinja srpskog jezika i književnosti Nevenka Nikolić, koja je tokom leta u okviru programa BG Prakse sticala radno iskustvo u biblioteci u dogovoru sa mentorom i ostalim zaposlenim. Najveća vrednost običaja je očuvanje tradicije u određenoj društvenoj zajednici, a kako bismo suzili sferu interesovanja, mi smo čitali i izučavali svadbene običaje Kolubarskog okruga. Folklornu radionicu pohađala su deca mlađeg uzrasta i ovo su im bili prvi koraci u učenju tradicionalne srpske igre, u sticanju novih znanja o srpskim običajima, prvi susret sa narodnom nošnjom i izvornim pesmama, a njihove izjave medijima su doprinele njihovom ličnom razvoju i popularizaciji biblioteke u društvu. Mesto održavanja radionica se sporadično menjalo zbog vremenskih uslova, pa smo sve započeli na platovu ispred biblioteke, zatim se prebacili u dvorište iza, a kada je padala kiša, bili smo u svečanoj sali. Svi su uživali dok su oblačili košulje sa vezom, jelek, stavljali kecelje i obuvali opančiće. Dolazila su nam i deca iz drugih zemalja da bi se slikala u srpskoj nošnji. Naučili su da su kod pojedinih domaćina svadbe trajale i po nekoliko dana. Muški su pripremali pečenje, kuvali kupus u zemljanim ćupovima, sekli drva, krečili sve prostorije, dok su žene pripremale supu ili čorbu i najraznovrsnije kolače. Pozivanje svatova je veoma stari običaj. Domaćin je određivao mladića koji je nosio bukliju i pozivao gosta na svadbu. Ovaj malo ispije iz lepo ukrašene buklije, a potom je dolivao rakijom i prilagao dar. Svatovi su se obično okupljali do 10 sati. Po devojku se odlazilo u sledećem poretku. Na čelu kolone vojvoda Barjaktar sa srpskom zastavom bogato okićenom darovima. Za njim kum i mladoženja, a potom svi svatovi. Dolaskom devojčine kući prvo moraju da skinu jabuku sa visoke pritke, pa tek tada mogu da uđu u dvorište. Devojku brat izvodi i uz cenkanje prodaje budućem zetu, a ova je daje deveru na čuvanje do ponoći. Pokušali smo da napravimo razliku između tradicionalnog i modernog, a deca su to lako uočila. Podelili smo uloge i objašnjavali naratoru šta i kada govori, mladi i mladoženji kada stupaju na scenu, a kum, dever i barjaktar su morali da nauče svoje zadatke i obave ih besprekorno. Anika i Vasilije su bili mladenci, Nikoleta narator i solista, Stefan barjaktar, Sofija ljubomorna drugarica, Andrej kum, Luka domaćin, Sara, Dunja i ostale devojčice su bile mladine drugarice. Svi su imali svoju adekvatnu nošnju. Kolo su svi rado naučili da igraju, a dobrovoljno nam se u radu priključio i harmonikaš. Naučili smo ih da su u vremenu bez društvenih mreža, telefona i drugih tehnoloških dostignuća koje danas spajaju i povezuju ljude, postojali vašari o velikim praznicima. Mesto na kome se izlaže roba na pazar i dovodi stoka zvalo se vašarište, a na vašar se dolazilo radi zabave, jer i onako je taj dan nerad. Od ovakvih skupova svi imaju koristi, kupci i prodavci, a posebno mladi kojima je to bila prilika da se upoznaju. Pokušali smo da dočaramo atmosferu vašara, doneli smo ćilime, tu su bile i crno-bele fotografije. Deca su naučila da pevaju srpske pesme, pa su se momci i devojke nadpevavali. Na momačku pesmu U Milice duge trepavice, devojke su odgovarale pesmom Zelen bagren beo cvet, žen se mile dok si lep. Na to su momci pevali Hopa cupa skoči, da ti vidim oči.